بو یکم جاره شیوکینی واکسینی هاتیه هریما کردستانê ev cure demê ji zarokî dibe du meh dest bi danana vaksînê diket li parêzgeha Duhokê ev hewe dest pê kiriye. Li gorî gotinên rêveberê karobarên xweparastinê li Sexlemiya Duhokê ev curîniyê vaksîndanê bû gelek nexweşiyan tê tevkar înan û dê xizmeta zaroka ket. جورکی واکسین ها تبکارینان بو جاره که سرانسری حریم کردستان و پارزگاه دوهوک اف واکسینه تبکار اینان ام دجن واکسین ششی کو زده باری واکسین سیانی مهیه که دج قرباجوق خندقوک و قسله و هر واساج کلبونا جگر جوره بی اف واکسین جهات زده کردن کو واکسین کشتی فالنجا زاروکا Welatî danana vaksînê bo zarokan girîng didine zanîn û dixwazin ji hikûmeta Herêma Kurdistanê pitir xizmeta xelkê bikin. خاصش همي خلكت كم يعني جرنجيب دانا اوان فاكسين دادان و عيال خود وقت بتوی دابینن وقت واناتت یه فاکسین دانان و از حس کم يعني برنامج باشترت فاکسین دانان بنت ناف خلک ما دا و دا خلک ما گلگ مفاجئ ورگری ev curê vaksîndanê dibêjne vaksîna şeşî êdî dê ev cure bo zarokên Herêma Kurdistanê êne danan û dê li hemî bingehanê ne parvekirin. Welat Adil NRT Duhok.